Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye ijya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mutwumviriza muherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo 15 Ruhuhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye abayatohojwe n'amenyesha makuru bacu baherereye ijya no hino, cane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora manuka munsi ya video urabe ijambo sabone ufyonde ko uraca ubona akazogena nako nyene ufyonde ko mahama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Ndababwiza ukuri ko hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje gututumba umwuka mubi hagati y'abategetsi bagiye bakomakomeye kumwe na perezida nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu mwuka mubi rero ukaba ari ikintu cyaturutse kuva kera cyane kiri mu bajenerali bagiye bakomakomeye. Aya ni amakuru akomeye cyane tugiye kubagezaho kubiriko birabera hano muri ntare ya Rushatsi hano Igitega. Ubwo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, turebe nikiri gutera ubwumvikane buke. Turaza no kureba abakomeje kutumvikana na nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye ku cyemezo yafashe cyo kohereza abasirikare n'abasoda hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri makeya ni iki ngiki kiri gutuma abatumvikana, hari bamwe biyunga nawe. Ibyo byose tugiye kubigarukaho, harimo abajenerali bagiye batandukanye, harimo Liyetona Keri Nkurunziza, muramuzi cyane, ni umuhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wahoze uyoboye iki gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no kureba na General Prime Niyongabo, dore ko bihora bivugwa ko uyu mugabo ashaka gutera kudeta ikomeye cyane agatembagaza ubutegetsi bwa General Major Antoine bwa nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye. Ni benshi turaza kugarukaho, harimo ba Reveriyane Ndikuriyo ayoboye umugambwe CNDD-FDD. Ibyo byose turabigarukaho, turebe uyu mugwi uhora ushaka gutera kudeta. Turareba no ku buzima bwa Bunyoni ufungiwe hano i Burundi. Turaza kureba byinshi kuri ibyo. Generali Bunyoni wari uyoboye igipolisi n'igisirikare ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose turabireba, turebe ibiri ko biravugwa bigezweho kuri uyu mwuka mubi ukomeje gututumba na kudeta ikomeje kuvugwa cyane hano i Burundi. Birabyara ikintu gikomeye. Hari n'andi makuru twatahuye menshi cyane ajyanye na General Major Evariste Ndayishimiye y'ibanga yahishwe. Turaza no kubabwira kandi hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiriko bikomeje kuvugwayo naho, dore ko ari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ku mugwi wa M23 ndetse nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagirije cyane cyangwa se zashinjije Antoine Felix Tshisekedi kureka cyangwa se bikamubana ibibazo. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru akomeye cyane. N'abatindiye rero munyemere duhere ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, turebe ibiriko biravugwayo muri uyu mugoroba. Umwuka mubi rero ukomeje gututumba kuri Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa uyoboye iki gihugu, perezida wacu Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abajenerali bakomakomeye, harimo General Prime Niyongabo. Bivugwa ko ashaka gutembagaza ubutegetsi hano muri ntare ya Rushatsi. Turaza kuvuga kandi byinshi munyemere rero twatangira tukareba byinshi. Murabizi ko Evariste Ndayishimiye agirana umubano ukomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi, dore ko aba badahwema kuba bahura bya buri kanya, cyangwa se ntabwo bamara amezi atatu
batari bahura baganira ku mugwi wa M23. Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yemereye Antoine Felix Tshisekedi kumuha ubufasha bukomeye cyane bwo kwirukana uyu mutwe wa M23, ariko muri uko kumuha ubufasha ni benshi batabivuzeho rumwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cacu c'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, kubera ko asa naho yafashe umwanzuro wenyine, nta muntu agishije inama, yoherezayo abasirikare abasoda bagiye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero umwuka mubi muri make naho watangiriye. Amakuru ahari rero naya ngaya: General Prime Niyongabo ubu biri kuvugwa ko ayoboye akagwi gakomeye gashaka gutembagaza ubutegetsi, ariko hakaba hari n'andi makuru ari kuvuga ko muri aba barimo muri aka kagwi hari bamwe batangiye kwiyonga na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Rero ibi bigacangana cyane. General Prime Niyongabo muramuzi cyane, arongoye igisirikare c'u Burundi cyose. Uyu nguyu mu myanzuro ifatwa nawe agomba gushyiraho sinyatire ye akabyemeza. Rero ku makimbirane yabaye nuko nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atigeze abwira umwanzuro yafashe General Prime Niyongabo w'ingabo zigiye kongera koherezwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo byabyaye amakimbirane akomeye cyane, dore ko amakuru adushikira ubu General Prime Niyongabo afatanyije na Lieutenant Pierre Nkurunziza. Uyu muramuzi cyane, ni umwana wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wahoze uyobora iki gihugu cacu c'u Burundi. Ubu ngubu rero abundu uri kuvugwa mu mugwi wo gutembagaza ubutegetsi ni Reveriyani Ndikuriyo uyobowe umugambwe CNDD-FDD. Uyu ni umugambwe uyoboye iki gihugu. Hakaba rero hari ubwumvikane bukeya hagati ya General Prime Niyongabo, General Major Evariste Ndayishimiye. General Major Evariste Ndayishimiye akongera akagirana ubwumvikane bukeya mu by'ukuri na Reveriyani Ndikuriyo uyobowe umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Rero abangaba kutumvikana tayari igihugu kiri kwaka hariya muri ntare ya Rushatsi, harimo ubwumvikane bukeya ugereranyije n'umwuka mwiza wahozeyo. Ubu ngubu rero haravuga ubugambanyi bukomeye cyane buri gukorerwa General Evariste Ndayishimiye, kuko agiye gutembagazwa ku butegetsi bitewe n'ukuntu akomeje kuroha abasoda n'abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugwa mu migwano ihuje umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba rero muri make nibyo biri kubateranya, biri kuzamura umwuka mubi. Ni mu gihe General Evariste Ndayishimiye we aheruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku makuru dutohoza neza yongeye akemerera mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi ingabo rwose zimufasha kwirukana uyu mutwe wa M23 muri iki igihugu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nubwo ibi ngibi ngabyemera, General Prime Niyongabo ntababizi. General Prime Niyongabo rero abantu bari kuvuga bafatanyije muri aka kagwi ko gutembagaza ubutegetsi harimo na General Bunyoni wari uhagarariye polisi ndetse n'igisirikare mu gihugu hose. Nubwo uyu munyepolitike ukomeye cyane afunze, ariko biravugwa yuko ari gukorana n'aba ngaba bari hanze badafunze ku buryo bw'ibanga. Muranabizi ko ejo bundi twabwiye ko ari nabwo hafashwe telefone ebyiri zari ziri hano muri gereza General Bunyoni yari afungiyemo. Izo telefone zikomeje gukorwaho iperereza n'ababishinzwe bari kureba izo wazizanye icyo ziri gukora. Rero ku makuru adushikira nuko harimo ubugambane bukomeye cyane, kandi uyu generali
Bunyoni afite umugwi ukomeye cyane afatanyije na Gen Prime Niyongabo mu mwanzuro cyangwa se mu ngamba zo gutembagaza ubutegetsi bwa Antoine Felix General Evaristo Ndayishimiye. Abantu rero bari kuvugwa muri uyu mugwi ni Generali Bunyoni, Generali Ndirakobuca, uwo ni generali ukomeye cyane. Hakaba Reveriyani Ndikuriyo uyoboye umugambwe CNDD-FDD, hakaba Liyetona Keri Nkurunziza. Abo bose bashaka gutembagaza ubutegetsi kubera ubwumvikane buke bukomeje kwiyongera hano muri ntare ya Rushatsi. Ubu ngubu rero andi makuru adushikira nuko General Major Evariste Ndayishimiye ahora agerageza gushyiriraho ibyaha bikomeye no guhiga bukware General Prime Niyongabo, ariko ni ikintu kitamworohera cyane kubera ko uyu mugabo arakomeye kuko ni urongoye igisirikare cya hano i Burundi, ari nayo mpamvu bikomeza kugora cyane Evariste Ndayishimiye. Kandi andi makuru atugeraho nuko mubizi ko hari abasirikare banze kurwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagataha baciye muri Kivu bashaka gutaha mu gihugu cyabo cy'i Burundi. Abo basirikare bose barafunzwe hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye hirya no hino hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Abo rero bakaba bakomeje gutangaza byinshi bavuga ko tugendeye ku makuru twafashe cyangwa se twaronse yatanzwe n'ababashije gutoroka iyi gereza, nuko mu by'ukuri bari guhatwa ibibazo bahatirezwa gusubira ku rugamba. Ubwo abo ngabo rero nabari kumvikana na Evariste Ndayishimiye, ariko hari n'andi makuru ari kuvuga ko ubu ngubu General Evariste Ndayishimiye yaba yagiranye umubano ukomeye cyane na Reveriyani Ndikuriyo uyobowe umugambwe CNDD-FDD. Aba ngaba rero bakaba baciye inyuma Gen Prime Niyongabo mu mugambi mubisha. Bari kwereka uruhande rumwe, bari kwereka ko Gen Prime Niyongabo bari kumwe, kandi bakongera bakereka uyu umuperezida w'u Burundi ariwe nyakubahwa Gen Major Evariste Ndayishimiye yuko nawe bari kumwe. Ibintu bikomeje gucangana cyane, ari nako tugenda tubona udushya tugiye dutandukanye tugenda duturuka hano muri ntare ya Rushatsi, nk'ubwumvikane bukeya ndetse n'ibindi bigiye bikomakomeye kuri ubu bwumvikane n'ubu bugambanyi. Muri makeya turakomeza gukurikirana ibyaya makuru, dukurikirane ese nabahe bari ku ruhande rwa Gen Prime Niyongabo usibye aya mayeri arimo. Ariko ku kintu turi shuwa neza ku makuru dufite nuko ubu Gen Prime Niyongabo ubu afatanyije na Liyetona Keri Nkurunziza. Murabizi ko ari umuhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, ababo nta kuntu batafatanya rwose bitewe n'ukuntu Gen Evariste Ndayishimiye akomeje gusubiza inyuma igihugu cy'i Burundi, haba ku migabane y'amakungu ya kure ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagirije iki gihugu ruswa ikomeye cyane yo gushinjwa Gen Evariste Ndayishimiye. Kandi koko aba basirikare nabo bakomeza kugenda babishinja Gen Evariste Ndayishimiye kubera ko ubu ngubu abasirikare bakomeje kugwa muri Kongo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bahabwa $5,000 by'idolari buri kwezi, ariko ayo mafaranga mu by'ukuri ngagana i Burundi na Evariste Ndayishimiye n'ubundi uyafata, ariko akaba yagiranye amasezerano n'abasoda biwe yuko umunsi bazataha bazayahabwa. Ubu ngubu bahabwa $100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero hari benshi badakomeza kubivugwaho rumwe kubera ko amakuru yandi asohoka yatangajwe na Gen Prime Niyongabo yagaragaje ko ubu igihugu cy'i Burundi gifite icyuho cy'abasirikare ngo ni nke cyane ugereranyije n'iz'igihugu zikeneye. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvugwa ko igihugu cy'i Burundi gikomeje gutakaza abasirikare hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda ibyo turaza kubigarukaho by'abasirikare baba baguye muri iyi mirwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
tukaza no kurebera hamwe aho baturuka muri komine zigiye zitandukanye hano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Munyemereye rero turakomeza gukurikirana iby'aya makuru, uyu mwuka mubi uri hano muri ntare ya Rushatsi, dore ko biri no kuvuga ko Angeline Ndayishimiye ubu ngubu nawe abirimo tayari. Ni umutambukanyi wa nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye ndetse na Jeannette Nkurunziza yahoze ari umutambukanyi wa Pierre Nkurunziza, akaba nawe ashyigikiye General Prime Niyongabo n'umuhungu we Lieutenant Kerry Nkurunziza. Abo bose akaba ari umugwi udashidikanywaho, usibye abantu bake na bake bari kugenda bashidikanyaho, bari kujya ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, abandi bakajya ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Ibintu rero bikaba bikomeje gucangana hano ngaha. Gusa murabizi ko dutohoza amakuru atosoye, amakuru twizeye cyane, tuzajya tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Munyemerere twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ibyaho. Ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Antoine Felix Tshisekedi ko ibyo yakwigira byose agomba guhagarika ubufatanye afitanye na FDLR. FDLR murabizi ko ari abajenosideri basize bakoze amabara mu Rwanda, basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994. Abangaba rero bakaba bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu mutekano muke uri kubarizwa hariya muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo, cyane cyane mu ihohoterwa rishingiye ku moko. Iyi FDLR iri kugiramo uruhare, cyane cyane ko abari kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ubu ngubu bari kuba bafungwa bagakubitwa ndetse abandi bakicwa, bigizwemo uruhare n'uyu mu Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abayoboye uyu mutwe wa FDLR. Abangaba rero bakaba bakomeje kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye uyu mugabo yuko yahagarika vuba na bwangu ibyo ari gukora byose afatanyije na FDLR, bityo ko azafatirwa ibihano bikomeye cyane. Uyu mugabo rero Tshisekedi uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binavugwa yuko yibye amajwi n'amatora muri manda ye ya kabiri. Ibintu yakomeje gushinjwa n'abanyepolitike bagiye batandukanye n'abakurikiranira hafi ibya politike y'akarere k'ibiyaga bigari, bakunda kubisesengura bagira bati uyu Felix Antoine Tshisekedi rwose iyi manda ntago yariye, usibye ko yakoze ubugambanyi bugiye bukomeye, akaba yatorerwa kongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere tujye hano kuri SADC. Murabizi ko uyu umuryango wishyize hamwe uhuza ingabo haba Tanzania, South Africa ndetse n'ibindi bihugu bihuriye muri uyu muryango. Murabizi ko byishyize hamwe mu kujya gufasha FARDC, FDLR, Mai abacancuro, umutwe wa Wagner uturuka hariya, groupe ya Wagner ituruka hariya mu Burusiya, abo bose bakaba bari kurwanya umutwe wa M23. Ubu rero SADC biri gutangazwa ko itafokora cyangwa se itavuga ko yaje kurwanya M23, dore ko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bari kugaragaza ko iyi SADC iramutse ivuze ko ikerura ikavuga ko iri kurwana n'umutwe wa M23, byayibana ibibazo cyane bigendeye ku masezerano yabereye hano Arusha ndetse na Nairobi, amasezerano mpuzamahanga. Iyi rero ngo akaba ariyo mpamvu ikomeye cyane abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaza, bavuga yuko iyi SADC itavuga ko ifatanya n'umutwe
wa Mai Mai FDLR, dore ko byayikoraho cyane, dore ko SADC ubu ngubu iri kurwana mu buryo bw'ibanga, irwana n'umutwe wa M23. Reka tubijyanirane wenda n'aya makuru avuga ko abasirikare bagera kuri 2 baguye muri iyi mirwano iri kubera Sake bikomeye cyane, dore ko SADC ngo yiyemeje gukura uyu mugwi wa M23 hano mu mujyi wa Sake. Murabizi ko M23 imaze iminsi yarigaruriye uyu mujyi wa Sake bikomeye cyane. Naho duhinduye page, abaturage batuye muri santere ya Sake bo bakomeje guhunga ku bwinshi berekera mu bice bigiye bitandukanye ibitarimo intambara n'ibindi bice byigaruwe n'uyu mugwi wa M23, kubera ko ubu ngubu nta mahoro bafite bitewe n'ubwoba bw'imirwano ikomeje guhanganisha umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ubu ngubu kandi abagore ba hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugore yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ubu n'abagore beguye intwaro mu kurwanira uburenganzira bwabo, kwishyira ukwizana kwabuze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburyo yabisobanuraga, yavugaga ko ubu ngubu Felix Antoine Tshisekedi akwiye kumenya ko ubu ngubu noneho n'abagore bagiye kwinjira mu rugamba bakarwana nabo, nimba batemeye ko habaho ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi yabishingiraga ku buryo M23 ihora ibwira Antoine Felix Tshisekedi kwicara ku meza amwe bakarangiza ibibazo, bakagirana ubwumvikane. Ariko uyu mugabo mu minsi yashize yumvikanye avuga ko atazigera yicara ku meza amwe n'uyu mugabo wa M23. Ku yandi makuru, Lawrence Kanyuka uvugira igisirikare cya M23 mu bya politike, Benjamin Nibonima ushinzwe ibikorwa hano byose bya M23, n'uvugira igisirikare harimo ba Bertrand Bisimwa avugira M23, avugira M23 mu bya politike. Lawrence Kanyuka ni umukuru w'ingabo kandi anavugira ingabo za M23. Naho uyu Benjamin Ndikuma we ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23. Ubwo rero ayo niyo makuru yaragezweho, bikaba biri kuvugwa rero ko ubu M23 imaze kubaka power hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ubu ahantu hose yigaruye hari kugenda hashyirwaho inzego z'abaturage, inzego z'ibanze zishinzwe kwicungira umutekano, ndetse bafatanyije n'aba bayobozi mbabwiye aho hejuru bo mu rwego M23. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahezagire.